nongeye kubasuhuza kandi mbifurije kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze kuri mwese aho muherereye, nizere ko mwaramutse neza kandi ko mukomeje kugira ibihe byiza. Twinjiye rero mu makuru yo muri iki gitondo. Turi ku cyumweru tariki 7 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Mwese rero ambahaye ikaze. Turitsa kandi twibande mu makuru ajyanye n'imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu urugamba rukomeje kuba imihinamirane muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imihangano ni yose ku mpande zombi. Muri iki gitondo imirwano n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bahanganye n'abarwanyi ba FARDC n'igisirikare cy'u Burundi na Wazalendo igeze ku munsi wayo wa gatandatu, kuko yatangiye ku wa kabiri tariki 2 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka. Makuru rero aramutse aravuga iki ku rugamba, nehe urugamba ruramukiye, ibi ndaza kubibasobanurira neza cyane hano ku Ibendera TV. Kuva ku munsi w'ejo imodoka z'igisirikare cy'u Burundi zikomeje gutunda imirambo y'ababo baguye mirwano muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubyinjiramo turebere hamwe uko ibintu byifashe, dore ko no muri iri joro bivuga yuko iyi modoka ngo yongeye gutunda. Ndaza kandi kukubwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma yo kwigarurira agace ka Ruvungi bigaruriye n'utundi duce, ndetse ndakubwira yuko ubu bamaze gusatira umujyi wa Uvira ikomeye cyane. Ndaza ibi kubikuvira imuzi n'umuzingo w'akanuku. Kandi turaza kandi hamwe namwe kugaruka mu bijyanye n'ibiri kuvugwa y'umurenge mu misozi itandukanye. Kugeza ubu ngubu abasivile batuye aha biravugwa yuko n'ubundi bongeye guhangana n'igisirikare cy'u Burundi nyuma y'uko ngo ingabo z'u Burundi zikomeje kubanyaga ibyabo no kubasahura abataretse n'ibindi bikorwa by'ubugome bafatanyije na FARDC na Wazalendo. Aha turi bugaruke ni mu gace ka Amikarati. Uraza gusobanukirwa neza uko ibintu byifashe kugeza amagingo yangaya. Ndaza kukubwira kandi ko abarwanyi b'intare za Sarambwe batwitse imbunda nini y'ingabo z'u Burundi yari irimo irasa mu kibaya cya Rusizi. Ese byaje kugenda gute? Iyi mbunda yarashwe gute? Operasiyo zakozwe nizihe? Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, hanyuma turaza no kugenda tunyarukira mu bindi bice bitandukanye turebere hamwe n'ubundi hakomeje kuvugwa imirwano mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ibi turaza rero kubibagezaho ku buryo burambuye. Icyo nababwira mwese abadukurikiye nuko udakwiriye guhuga cyangwa ngo urebe ku ruhande. Niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV, nyemerera unkorere like. Birumvikana ibyo byo ni ibintu biba byoroshye cyane, ndimo kugusaba bidatwaye ni segonda. Niba kandi uri mushya cyangwa se ukaba wari warabyibagiwe, ndagusaba ngo unkorere subscribe. Numara kunkorera subscribe ndaza no kukwereka ikindi kiri bukurikira, ariko nta nibirenze cyangwa se ibitinda. Ndakubwira ngo unyemerere unkorere share kugira ngo izi nkuru tuzisangize abantu abatandukanye hirya no hino. Ba generali ba FARDC n'aba ofisiye muri polisi bashinjwa gutakaza imbaraga imbere y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. uzi ibihano barimo guhabwa. Ibi nabyo ndaza kubikuvira imuzi n'umuzingo. Icyo nakubwira nuko udakwiriye kujya kure ngo uze gucikanwa n'aya makuru. Nyemerera rero ibintu tubigenze gutya, mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye.
ikaze nanone inshuti bakunzi ba Ibendera TV abaherereye mu turere tugize igihugu cy'u Rwanda, ubwo ndavuga nka Kayonza, Nyagatare, Gasabo, Rulindo, Musanze, Rubavu, Karongi na ahandi hatandukanye, mbaye ikaze. Ariko nta bantu birwamagana mujya mudukurikira ko ntajya mbabona amwigaragaza ibyanyu bimeze gute? Abantu abo muri Muhanga bimeze gute? Nago njya mbabona mwigaragaza. Niba mudukurikiye mu bitugaragarize. Hari abantu bajyaga badukurikira baherereye mu karere ka Ngororero, muracyabaho, muraho, murakoma. Abantu baherereye Kisangani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaherereye muri Uvira, abaherereye Goma, namwe mbahaye ikaze muri aya makuru. Abantu baherereye mu Bugande, abari mu Burundi, abari Kenya, abari Tanzania, abari Sudani, abari Mozambique, abari Malawi, abari muri za Senegal na Cameroon na Eritrea. Naje kumenya ko abantu badukurikira baherereye muri ibyo bihugu bya Sudani na za Eritrea ndetse na Cameroon. Imbahaye ikaze rero mwese. Abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Norvege, abari Canada, abari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari Norvege, abari Australia, urumva ko mwese mba ngenda mbamanukura kubera yuko mwanyigaragarije mumbwira ko turi kumwe. Hanyuma rero ni munyemerere twanzike n'aya makuru ku buryo burambuye, n'amakuru agiye kwitsa ku mirongo y'urugamba. Uyu munsi turi ku cyumweru, ni tariki 7 z'ukwezi kwa 12 muri mwaka wa 2025. Urugamba rwongeye kubura kuva ku wa kabiri tariki 2 z'uku kwezi muri uyu mwaka. Ubu tugeze ku munsi warwo wa gatandatu. Aho biramukiye rero, amasasu avuze ubuhuha ni hehe? Ibi nibyo nifuza ko twongera kugarukaho muri aya makuru. Ndakubwira yuko kugeza ubu tuvugana imirwano ikomeje gusatira umujyi wa Uvira. Ni nyuma yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje guhangana n'imirwano igeze ku munsi wayo wa gatandatu. Nkuko nabikubwiraga, ingabo z'u Burundi zikomeje gupfira bikomeye cyane muri iyi mirwano. Ndakubwira ko kuri ubu ngubu mu bice bya Kavimvira hatangiye kumvikana amasasu aremereye. Muri Isange naho haramutse humvikana amasasu akomeye cyane, nyuma yuko n'ubundi no ku munsi w'ejo hari hiriwe havugira amasasu menshi kandi ateye ubwoba. Biravuga yuko operasiyo zakorwaga muri Ruvungi nyuma yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye aka gace ka Ruvungi. Izi operasiyo zose cyangwa se hafi ya zose, ntabwo navuga ko ari zose, ni hafi ya zose, zahise zizamuka muri Sange. Abarwanyi b'intare za Sarambwe barashaka kuvanaho ibi bice byose, ubundi bagasigara abemye mu bice bitandukanye. Kuri ubu amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gusatira umujyi wa Uvira mu birometero bike cyane. Ni nyuma yo kwirukana ingabo za leta n'igisirikare cy'u Burundi mu bice bitandukanye hafi ibikikije uyu mujyi wa Uvira. Hepfo mu kibaya cya Rusizi ho biramutse gute, byifashe gute muri iki gitondo? Amakuru avayo aravuga ko imirwano n'ubundi ikomeye yongeye kuharamukira. Icyakoze ngo ntabwo ari nk'uko byari bisanzwe. Ubu amasasu ngo arimo kunyuzamo akahumvikana gake cyane, nyuma yuko n'ubundi imirwano isa naho ikomeje kwimukira mu bice biri gusatira umujyi wa Uvira, cyane nk'aha muri Sange na za Kavimvira. Aha mu gace rero kitwa Kamonyi ugana Rubarika mu burengerazuba bwa Katogota hongeye kuramukira amasasu menshi. Byumvikana ko muri iki kibaya n'ubundi imirwano itari yashirayo. Ni imirwano kandi yatangiye mu masaha y'isa 10 zo muri iki gitondo nk'uko amakuru abyemeza. Bikavugwa yuko hagana ku isaha y'isa 11 top uzuzuye amasasu ngo aribwo yatangiye gusa naho agenda yungikanya arushaho umurego nk'uko byari ibi isanzwe mu bice bya Kamanyora. Kugeza ubu ngo amakuru avayo aravuga ko
hari kumvikana urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye. Kugeza ubu Kamanyora, Katogota, Rubariki na Ruvungi harimo kugenzurwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, usibye ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi basa naho abarimo kwanga kuva ku izima kugira ngo barebe ko abahangana n'aba barwanyi b'intare za Sarambwe. Ariko babacaciro ibyabo bimeze gute ko narimo kubumva muri iyi mirwano? Banza bamwe muri bo rwose barayitsimbye, abandi bakinjira mu myoba bakishamo. Gusa makuru agaruka kuri aba bacanshuro aravuga yuko kugeza ubu ngubu ngo bose bihindiye indani muri uyu mujyi wa Uvira, bo ngo bategereje kuzagenda bikorera udushya, niko ngo barimo kuvuga, mu gihe ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bazaba barimo gupushinga cyangwa se batatse basharinga muri uyu mujyi wa Uvira indani. Abacanshuro rero ibyabo nimubimbaze, gusa amaherezo abishobora kuzarangira nabo batoraguye amashashi nk'abandi bo muri Colombia bagiye bamanitse amaboko. Murabyibuka Letona Colonel Wiringoma, umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo mu bya gisirikare, agenda bakimbiza rwose abirukana babwira bati toka kure mwe mutoke. Ubwo rero aba nabo ibyabo bishobora kuzaba amateka yisubiyemo kuri abacanshuro. Kuva ku munsi w'ejo ndakubwira ko imodoka y'igisirikare cy'u Burundi ikomeje gutunda imirambo y'abasirikare babo baguye mu rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka mu Burundi aravuga yuko ngo urugendo rw'iyi modoka rukomeje kugenda ruzenguruka, kandi ngo n'urugendo rumwe. Akaba rero ari imodoka ya gisirikare irimo kuva mu ntara ya Cibitoke yerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, aho ngo irimo gutora imirambo y'imibiri y'abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba rumaze iminsi ruhinamiranye muri ibi bice. Umuturage wo mu gace ka Buganda wabonye iyi modoka irimo gutunda iyi mibiri y'abasirikare b'u Burundi ariko tivuje ko amazina yatangazwa, arahamya ko iyo modoka ngo bayibonye inshuro zirenga imwe igenda izenguruka yongera igaruka, ngo irimo gutunda imibiri y'aba basirikare baguye ku rugamba aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muturage watanze ubuhamya mu bitangazamakuru bitandukanye yagize ati hari imodoka y'igisirikare cy'u Burundi yavuye Bugarama yerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuzana imirambo y'abasirikare baguye ku rugamba, ikaba ngo yatangiye no kugenda ikora inshuro zirenze imwe, igenda yongera igaruka yongera isubirayo. Bivuze rero ko byanze bikunze cyari igihamya cy'uko haguye abasirikare benshi cyane muri iki gihugu cy'u Burundi. Uyu muturage akomeza avuga yuko ngo iyi modoka iri kunyura hitwa muri zone ya Buganda, ahari kubakwa ikiraro cya Mbuza, hanyuma rero igakomeza. Iyi mirambo ngo irimo kugenda igezwa Cibitoke kugira ngo n'ubundi ikomeze, kugira ngo hamenyekane cyangwa se ijyanwe aho igomba gushyingurwa. Nubwo nta mubare uhamye wari watangazwa ku mugaragaro w'abasirikare batakarije ubuzima kuri iyi imirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko aba akurikiranira hafi banareba uko iyi modoka ngo yagiye ikora amaturu atandukanye. Biravuga yuko batakarije ubuzima kuri uru rugamba ngo ari benshi cyane, nyuma yuko ku munsi w'ejo bundi twanababwiraga abandi basirikare
ngo barimo gushyingurwa ahangaha mu mashyamba bagacukura abashyingura muri ibi bice. Abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma ya Ruvungi bigaruriye utundi duce ndetse batangira gukora udutendo dutandukanye, ibintu byabahesheje uburenganzira bwo gusatira no kwegera uyu mujyi wa Uvira. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kwigarurira ibice bitandukanye ndetse bigaragaza nk'abafite imbaraga zidasanzwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho n'ubundi bivugwa yuko kugeza ubu uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 nyuma yo kwigarurira Ruvungi ubu ngo abigaruriye ni ibindi bice bitandukanye. Ibi bice bishya byafashwe bikaba ngo biherereye mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Uvira. Kamwe mu bice by'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo bongeye gufata umwe mu ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo rero biragaragaza ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kwiyegereza imipaka y'uyu mujyi, byongera igitutu ku ngabo za leta n'abafatanyabikorwa abazo. Amakuru yizewe aturuka ahabereye imirwano aremeza ko abasirikare b'intare za Sarambwe bamaze kwambura umugezi wa Ruvubu, bakaba bamaze kuyigarurira mbere yuko bafata turiya duce, ibintu bishobora kuba ikimenyetso cy'uko imirwano igiye kwimukira mu mujyi wa Uvira indani. Ibi biraza kwiyongera mu duce tumaze gufatwa n'uyu mutwe, harimo miti mbiri Rubarika, Buhewa, Ruvungi ndetse na Bwegera na Mutarure. Kugeza ubu ngubu ibi bice bya Bwegera na Mutarure nabyo bikaba byamaze kwiyongera kuri Ruvungi, nabyo byaguye mu maboko y'intare za Sarambwe ku munsi w'ejo. Nubwo Alliance Fleuve Congo nta tangazo ryihariye yari yashyira ahagaragara ku bijyanye na operasiyo z'uru rugamba, ibiri kuba ku butaka biragaragaza ko iri mu rugendo rukomeza rwerekeza n'ubundi mu mujyi wa Uvira indani. Imvururu mu misozi y'Umurenge, abasivile banyazwe ibyabo n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC. Ubu ngubu rero aba baturage bakomeje kwinubira ndetse no kwamagana ibikomeje kubakorerwa. Hari imboni yacu itwoherereje amakuru, reka nze mu kanya ndaje inyuzemo amaso, hanyuma reka twerekeze rero mu misozi y'Umurenge. Amakuru mu misozi y'Umurenge aravuga yuko aba basirikare bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi amakuru aravuga yuko aba basirikare n'ubundi ngo bakomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri ibi bice n'ubundi biherereye muri Murenge. Aha, reka rero tubabwire yuko kugeza ubu ngubu igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abazarendo ngo abateze kandi basahura abagenzi bavuye mu isoko ryo mu Ndondo, hanyuma rero babambura ibyabo ndetse kandi biravuga yuko ngo ahangaha hashyizwe bariyeri. Bikaba byabaye ku munsi w'ejo, ni ku wa gatandatu tariki 6 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2025. Abaturage baherereye ahangaha rero bakaba barimo gutabaza bavuga yuko bakomeje kunyagwa ndetse bakabangamirwa n'abasirikare. No kuvuga abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge baravuga yuko n'ubundi ngo bakomeje kubangamirwa n'abasirikare ba FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, dore ko ngo barimo kuva guhaha mu isoko ryo ku Ndondo, ngo abari kugwa mu duco tw'abasirikare ba FARDC, aho ngo bageze mu gace ka Mikarati bakahasanga abariyeri y'abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Congo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi.
bikaza kurangira rero ibintu bibambanye ibibazo bikomeye cyane. umwe mu batanze ubuhamya aravuga ko n'ubundi ngo abakomeje kubangamirwa kugeza ubu ngubu, akaba rero asaba yuko ibintu nk'ibi ngibi byahinduka ndetse bikamaganwa, dore ko barimo gusaba ubutabazi butandukanye. Alliance Fleuve Congo yamaze gutwika imbunda nini y'ingabo z'u Burundi yari irimo irasa mu kibaya cya Rusizi. Ese ibi byo byifashe gute? Nyemerere nabyo mbikugezeho. Reka mbanze ngugezeho iyi nkuru. Ndabona ari inkuru ya breaking news ngezeho kano kanya. Ni inkuru ivuga ko Uvira, imwe muri kajugujugu 3 zavuye Bujumbura zigana muri Uvira, imwe yaguye mu mazi kugeza ubu ngubu, ikaba rero ngo yamaze gushwanyagurikira aha muri aya mazi. Bitwari twabigarutseho kare, ariko icyo nakubwira nuko kugeza ubu ngubu hamaze gutangizwa icyo nakwita ko hari operasiyo ikomeye cyane yo kureba ababa baguye muri iyi ndege. Hanyuma rero ubwo birumvikana, icyo nakubwira nuko kuza gusanga hari uwaba akiri muzima asimpamya yuko ibi byaza gukunda. Icyo nakubwira nuko ibintu bikomeje kuba ibindi bibazo bikomeye cyane. Alliance Fleuve Congo rero, reka tugaruke muri ya nkuru nari mbabwiye yuko yatwitse imbunda nini y'ingabo z'u Burundi yari irimo irasa mu kibaya cya Rusizi. Ihuriro Alliance Fleuve Congo mama 23 yatwitse imbunda nini y'ingabo z'u Burundi FDNB yakoreshwaga mu kurasa ibisasu mu bice bitandukanye byo mu kibaya cya Rusizi birimo Kamanyora, Katogota na Ruvungi mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka habereye iki gikorwa remeza ko iyi mbunda yarasiwe mu gace ka Rugombo ni mu ntara ya Cibitoke mu Burundi. Ni imbunda yarashwe nk'uko bivugwa, ikaba ari amakuru agiye ahagaragara ku munsi w'ejo, aho n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo byamaze kumenyekana no kujya ahagaragara ko iyi mbunda abamaze kuyihanura. Biravuga ko ibisasu bibiri bikomeye byarashwe kuri iyi mbunda bigahita ishwanyaguza burundu. Kugeza ubu rero ibi bikaba byongeye kugenda bigaragaza imbaraga z'abarwanyi b'intare za Sarambwe ikomeje kugenda n'ubundi bagaragaza muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV aho muherereye hose, ni munyemerere mbashimire cyane. Hanyuma kandi mbabwire ko tugeze ku musozo w'aya makuru, mbifurize kugira icyumweru cyiza, mukomeze mugire weekend nziza. Amakuru ajyanye n'imirongo y'urugamba natwe turakomeza kuyabakurikiranira 5 kuri 5, dore ko muri minsi urugamba rumeze nabi cyane. Natwe hano ku Ibendera TV rero tuba tuhababereye. Mwese rero mugire umunsi mwiza kandi Imana ikomeze kubana namwe. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza.